en situación de riesgo o exclusión social ha sido siempre una de las prioridades de Cruz Roja. Por eso, desde la sección juvenil de la Cruz Roja, trabajamos para el reconocimiento de los derechos de los niños y para favorecer su desarrollo y alcanzar el mayor grado de satisfacción y bienestar. A la Creu Roja coneixem els beneficis per a la salut física, mental i emocional de les persones en contacte amb la natura i especialment per a persones vulnerables. En aquest sentit, sabem que per aconseguir el seu benestar és imprescindible primer tenir cura de l'entorn natural que ens envolta. Los efectos de la crisis socioeconómica siguen afectando a las personas atendidas por Cruz Roja. El impacto se nota especialmente en los programas de urgencias sociales dirigidos a cubrir las necesidades básicas de las personas en situación de extrema vulnerabilidad. Les persones majors són un col·lectiu molt vulnerable i en moltes ocasions la seva fragilitat és invisible. A la Creu Roja els acompanyem cada dia perquè la soledat i l'aïllament desapareguin de la seva vida i reforçam el seu entorn social perquè mai els falti ni una abraçada ni un somriure. El 2015 hem estat a prop de més de 7.900 persones majors, oferint-los companyia y un braç per sortir a passejar. El empleo es un elemento esencial de recuperación económica y social, en especial para la inserción de personas que están en situación de exclusión y que tienen mayor dificultad para la integración en el mercado laboral. En Cruz Roja abrimos puertas al empleo a quienes están más lejos de él, esforzándonos por generar oportunidades y fortalecer sus capacidades con el objetivo de conseguir un empleo en condiciones de igualdad y con garantías de éxito. Sort qui sou. Gràcies a tots els socis, voluntaris, col·laboradors i gens de la Creu Roja per ser-hi. Sense vosaltres no seria possible. Gràcies. 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 gràcies.